Yes, katwongere tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, biraza biterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu, 2025, birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa. Ibintu biba bikomeje kugenda biba bibi cyane, ariko kandi rwose nyamuneka bihindura isura mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ibi nabyo tugiye kuba twinjiramo, tugenda tubapeditinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapeditinga gatanu kuri gatanu rwose. Ibyo byo muraza kubinyemerera by'umwihariko, kuko ahitwa i Bujumbura rwose situwasiyo ni hatari, hasa Gitega ibintu byakomeye, hitwa za Kicibitoki situwasiyo ni hatari, ibintu byakaze, amasasu ni menshi. Igihugu cy'i Burundi gikomeje kugenda kiba igihugu gishobora kuza kubamo ibintu biteye ubwoba. Ngira ngo turaje tubyinjiremo. CNDD-FDD yo bisa nkaho yamaze gusenyuka noneho mu buryo bweruye, by'umwihariko nabyo turaje tubikomozeho, ariko kandi tubive imuzi n'umuzingo. Ariko mbere yo kugira ngo ubundi nyirizina tujye mu cyitwa imfunyampfunyi, mu nyemerero rwose mbanze nisuriza abantu badukurikira cyane bari mu gihugu cy'u Burundi, ndetse baba bari muri Korine Munanira, Korine Mujijuru, Korine ya Tongo, baba bari muri Korine ya Kinazi, baba bari muri Korine Murangara, baba bari mu makorine agiye atandukanye. Tubahaye ikaze hano kuri Dunyani Kote TV. Abo Bujumbura, Cibitoki, Gitega, tubahaye ikaze. Ariko kandi rwose abantu badukurikira rwose nyamuneka bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, tubahaye ikaze. Badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, Tanzania, Uganda, South Africa, Congo, baradukurikirana cyane gatanu kuri gatanu. Badukurikira rwose bibereye mu gihugu cya Malawi na Zimbabwe, baradukurikira cyane ku mugabane w'Uburayi, baba bari mu ntara gatandatu diaspora, baba bari muri Canada, baba bari mu Bubiligi, baba bari mu Bufaransa, baba bari muri Australia, baradukurikira cyane gatanu kuri kagenzi kako. Muri iki gitondo rero tugiye kuba tugaruka cyane kuri byinshi bigiye bitandukanye, aho tugiye kugaruka gato ku masasu menshi yavugiye ahantu bita Cibitoki. Ngira ngo aya masasu rwose yaje no gutuma impande zombi zigaragaza ko ziri tayari. Ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kikanze abasirikare bacu bari nako ibintu wenda turaje tubyinjiremo. Ngira ngo ntabwo nahita mbyinjiramo, ahubwo reka mbabwire ko turi buze no kugaruka muri CNDD-FDD. ubu tuvugana rwose noneho yamaze gusenyuka mu buryo bwa nyabwo, aho inama yabaye muri iri joro ryakeye yaremeshejwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, basubiranyemo kugezaho rwose bagerageje no kuba batungana icyitwa imbunda, by'umwihariko amaso ku maso. Birumvikana yuko rero ibintu byari bimeze nabi cyane. Nabyo kubikomozo tubive muri muzingo, turaza gusimbukira ku nkuru idasanzwe, by'umwihariko ikomeje kugenda ituruka mu bice bya hano rwose za Kibira. Turebere hamwe by'abasirikare bagera kuri 6 baraye basanzwe bishwe, nabyo turaza kuba tubikomozaho. Biri kuvugwa yuko ibi birimo birakorwa by'umwihariko na bamwe mu basirikare bari indani hano mu kigo cya gisirikare, cyangwa se bari indani by'umwihariko barimo baragenda bafatikanya by'umwihariko na bagenzi babo, ugasanga bishe abandi. Bigendanye no kuba bya bindi twababwiye ngo igihugu cy'u Burundi kirimo amacakubiri. Ngira ngo wenda turaza kubyinjiramo neza umenye byinshi, gusa icyo nakubwira cyo ahangaha rwose situwasiyo ni hatari, ndetse ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Turaza gusimbukira mu makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapeditinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze, kuko rwose nyamuneka muraza kunyemerera tunyarukire hano za Uvira. Tubabwiye yuko tuvugana abarundi barimo barahungisha icyitwa igikoresho, by'umwihariko cyari kiri mu mujyi wa Uvira, ndetse n'imbonakure zimwe na zimwe zatangiye kwigira mu baturage, by'umwihariko zikaba zirimo ziramanika intwaro, by'umwihariko zibera abaturage kugira ngo zitaza kuguma kuraswa bikomeye cyane n'umutwe wa M23. Ngira ngo mbere na mbere, by'umwihariko reka mbere yo kugira ngo twite twinjira mu makuru, tubanze duce muri ino nkuru yanditswe n'Igihe, ikaba yandikiwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni Perezida Kagame yakiriye rwose, ni Perezida Kagame yakiriye uwitwa
Shaoni Shaoni MC Kamika uyobora inama y'ubutegetsi ya Trinity Metals. Ngira ngo ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru cyandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yakiriye umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi ya sosiyete y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bayita Trinity Metals Shauna, uyu bamwita MC Kamika n'itsinda rye rero bari kumwe baganiriye mu guteza imbere ibirimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda. Ni inama kuru rero yatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'igihugu. Itangazo ryanyujijwe ku rubuga rwa X kuwa 30 byari ku munsi w'ejo Mata 2025. Iri tangazo rero rikomeza rigira riti baganiriye ku bijyanye n'ishoramari no ku bufatanye kubyazana umusaruro amahirwe ari mu gihugu, by'umwihariko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Trinity Metals rero ni ikigo cyatangiye gukorera mu Rwanda mu mwaka w'2022, aho gucukura amabuye y'agaciro arimo za wolfram, korota ndetse na gasegereti aribwo rwose bahise batangira gukorana n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu rero iyi Trinity Metal Group muri rusange imaze gushora miliyari 40 mu birombe by'amabuye y'agaciro muri Nyakabingo, ahitwa za Musha, icukura gasegereti ndetse na korota ndetse n'andi mabuye y'agaciro agiye atandukanye. Ngira ngo murayazi menshi mu Rwanda aba ahari, ariko hari umuntu wigeze ucukura gasegereti ngajya nyongora nyine kabisa ntabwo biba byoroshye. Ni ukuvuga ngo ni ikigo rero gifite abakozi barenga 700 bagikorera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, hegitari rwose igera kuri 17 ndetse na 290. Mu mwaka w'2004 Trinity Metal Group yohereje mu mahanga amabuye angana na toni 2,226 za wolfram, gasegereti ndetse na korota. Mu mwaka w'2009 iteganyagihe bavuga yuko bazabohereje mu mahanga angana na toni 5 ndetse na 201 z'amabuye y'agaciro aturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo babandi bajyaga bavuga ati sorry na konti 2029 nibeshye nibwo bazaba bohereje angana na toni 5 ndetse na 201. U Rwanda rero ruhangaye ku mabuye y'agaciro arimo wolfram na gasegereti ndetse na korota atunganywa n'ibyuma birimo tungstani, tini ndetse n'ibyo bita tantalum. Rucukura rero toni zirenga 800 ndetse hagati ya 800 n'igihumbi buri mwaka. Igiciro mu mafaranga kidahinduka bijyanye n'amasoko uko aba ahagaze. Ngira ngo ibi byo murabizi, abantu bagiye baba ahantu bacukura gasegereti, wolfram ndetse na korota. Ayo mabuye nge yose nacukuyeho. Mu mwaka w'2024 u Rwanda rwohereje mu mahanga amabuye y'agaciro korota ingana na toni 2,384 zinjije miliyoni 99 z'idolari. Gasegereti ipima toni 4,861 yinjize miliyoni 96 z'idolari. Wolfram rero yo ipima toni 2,741 yinjije miliyoni 36 z'idolari. Mu gihe zahabu ya ibiro yagiye ari ibiro bigera kuri 19 na 397 ikinjiza miliyari 1,500 z'idolari. Miliyari 1 rwose ndabona nako ni 1,000 cy'idolari na 500.
cy'atanu cy'idolari rwose. Urwego rw'ubucukuzi rero ariko ni miliyari ni miliyari. Urwego rw'ubucukuzi rero bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda rwose murumva yuko ibintu bimeze neza. Ubwo rero rwose ku bantu bagishidikanya yuko ngo amabuye ngo u Rwanda rutanga ngo yaba ava muri Congo, igihugu cy'u Rwanda kirimo amabuye by the way, kirimo amabuye kandi menshi cyane. U Rwanda rero na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahuriye i Doha muri Qatar, ngira ngo aya ni amakuru ejo yiriwe acicikana mu gihe SADC yari irimo iyo izingutwaho. Birumvikana yuko rero rwose ibintu bitoroshye uko byagenda kose, n'ibiganiro bikirimo biragenda bishyirwa ku murongo, bigomba gutuma habaho ikijyanye no kwiyunga hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbibutsa ko benshi batangiye kuvuga yuko intambara muri Kongo rwose nyamuneka ishobora kuba igiye guhagarara. Ahubwo intambara muri Kongo turibaza nihagarara iraza kwerekeza he? Hari benshi barimo baravuga yuko bishoboka kuba intambara iza guhagarara ikerekera mu gihugu cy'u Burundi. Impamvu bavuga yuko intambara ishobora kuza guhagarara ikerekera mu gihugu cy'u Burundi, ni ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko kuri kote y'igihugu cy'u Burundi gikomeje imyiteguro navuga iremereye cyane, ndetse iyi ikaba ari imwe mu myiteguro ishobora no gutuma ibintu bihindura isura, ishobora gutuma icyitwa rwose iyi imiripuko ku rwego rwo hejuru iba. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga buryo ki Abarundi barimo barahunga, twababwiraga buryo ki bishoboka neza ko isura ishobora kuba, ibintu bishoboka kuba bigiye guhindura isura hano mu gihugu cy'i Burundi. Ngira ngo icyo twababwira cyo ni uko rwose situwasiyo ari hatari. Ngira ngo yenda reka tugaruke mu gihugu cy'u Burundi, ibi bintu tubyinjiremo neza. Ni igihugu kugeza magingo aya navuga yuko rwose gikomeje guhura n'akaga gakomeye cyane, kuko nk'ubu muri iri joro ryakeye Cibitoki haraye havugiye amasasu menshi. Ni amasasu yagarutsweho na benshi bagatangira no kuvuga yuko bishoboka kuba ari ikigo cya gisirikare kirimo kirageragezwa kwatakwa, ndetse hari n'abatatinye kuvuga yuko iyi Cibitoki ishobora kuzatakwa cyane nk'uko tujya tubona mu kibira hatatswe. Ariko amakuru twakuruye tukaza kumenya ntabwo ari ukwatakwa, kuko iba yakatatswe n'abasirikare benshi baba bahaguye. Ahubwo munyemere mbabwiye yuko ibi byabaye rwose ari uko n'ubundi igihugu cy'u Burundi mw'abantu b'Imana mwe umutekano wari muke, ahubwo na bagenzi babo ngo barimo barabikanga, bamara kubikanga bagahita barasa. Sinzi nimba nta sinyari baba bahanye kugira ngo bamwe babwire abandi yuko bagiye kuza. Ni ukuvuga ngo aya masasu barayavuga na bagenzi babo n'ubundi bikanze baza kurasana, ariko nabyo biba igihe gito, ntabwo byabaye igihe kinini baje kurasana, ariko nyine bisa nkaho nyine bihita birangira, ntabwo byigeze bikomeza ngo amasasu akomeje kugenda avuga muri rusange. Ngira ngo gato hano za Kibira naho abantu batandatu basanzwe bapfuye, ni ugusubiranamo kwabaye hagati y'abasirikare bararasana. Ya macakubiri njya mbabwira ari mu gisirikare cy'u Burundi, Abarundi mwe mubimenye. Ibyo rero ni bimwe mu bintu bishobora kuzatuma rwose igihugu cy'u Burundi kigomba kujya ahantu habi cyane muri rusange. Ni bimwe rwose mu bintu bishobora kuzatuma igihugu cy'u Burundi gishobora kujya ahantu habi cyane muri rusange. Birumvikana yuko rero situwasiyo ikomeje kugenda iba hatari, ndetse ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ku rwego rwo hejuru. Nanone kandi ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara hano, tugaruke gato muri CNDD-FDD, yego hano za Bujumbura ndetse na za Gitega, ariko ku buhanga bw'ibyuma bazi no kutubwira iminota aho igeze. Ni ukuvuga ngo rero iyi CNDD-FDD by'umwihariko irimo iratungura abantu benshi, kuko ngira ngo habayeho gusubiranamo. Ngira ngo iki kintu nakibabwiye, ndetse binagaragara yuko CNDD-FDD noneho yarangiye. Turimo turayumva mu mafoto, kuko niba igisirikare cy'igihugu kirimo kirifata bene aka kageni
kigasubiranamo n'abari muri CNDD, bamwe mu bayobozi bakuru barimo ba Prime Niyongabo, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo hano mu gihugu cy'u Burundi, bagasubiranamo. Ibyo ni ibintu navuga ko biba bikomeye ku rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga ngo rero iki gisirikare noneho bisa nkaho cyamaze gucikamo ibice ku rwego rwo hejuru. Ibi birimo biragaragarira muri uku gusubiranamo, ndetse na CNDD ubwayo igasubiranamo mu manama agiye atandukanye, ikarangira nta myanzuro ifashwe, kuko hari abikomerezwa bisa nkaho byamaze kwirukanwa n'uwitwa General Neva. Ni ukuvuga ngo ibyo ni bimwe mu bintu rero bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane nabyo mu gihugu cy'u Burundi. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe rero, reka mbashimire dusoreze aha ngaha abakunzi ba Duniani Kote TV.